1997 के हौरगे NSCN-IM की पीस प्रोसेस की मतंगा व्हाइट पेपर पुथोकनबा अमुको अमसुंग UCM ना दाबी तौखरे MLA बिरेन अमसुंग अनन्ना पास तौकिबा बिल अहुम अदु मणिपुर खुंदारिबा कांगलु अमतगी मेयक्ता लेजे हाइन फोदोखरे स्टेट असिगी अमत ngairba technical institute ama oriba tagyal government polytechnic asi okon gi pangkhak oire haina mairoi singna maral sigli mayam bukhrum adom na ingriba si impact prime time Manipur news ni pungja si phobgi maroi pauk sing myam da pijari sahi kya gi mawang dagi lerek laba naga issue loisina na bahot abada India government na zatharagli ba थौरम थौसिल असिना मणिपुर की मफम अमतदा तोंगान तोंगान बा लेंगाक थंबा यारोय हाइना UCM की प्रेसिडेंट एलांगबम जॉनसन फोंदोखरे नगा पीस टॉक की इंटरलोक्यूटर ओइबा RN रवि दा ngarang मेमोरेंडम अमा पिसनख्रबा मतुंग दंगासी UCM की ऑफिस दा पॉमिसिंग उनबा अमदा मांगना हाइखिबदा वफम असि ngarang इंटरलोक्यूटर ओइबा RN रवि की खुथांगदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुदा यावखिबा वफम नि हाइखि यूनाइटेड कमिटी मणिपुर अमुको अमसुंग कमिटी ऑफ द सिविल सोसाइटी कंगलेपाक CCSK गा RN रवि गा उनखिबा अदुगी मतंगदा मांगना मखा तारदुना 1997 की हौरगा इंडिया गवर्नमेंट के NSCN-IM का सानरखी बवारी असी करीनो हाइबा खंगरिबा असी मणिपुर मियामना मखाताना खांगदुना लेबा ngamloi पीस टॉक असगी मतंगदा इंडिया गवर्नमेंट ना व्हाइट पेपर अमा पुथोक्तुना मणिपुर मियामदा खंगगदबनी नागागी टॉप पुवारी असिबुदी इकाई खुमने अदुबु पान नागा बोदी गुंबा अमा लिंखतना बहोनदुना मणिपुर काहेना नबा सिलकलबदी मदु कैदुनुंगदा याबा ngamloi हाइखि नागा पीस एकॉर्ड असना थेंखांग क्यारक्ता लमदम अस्ता थौदोक कया थोन खिबना मरम ओइरगा RN रवि की वफम थाजनिंगाई ओइदरी अदबो इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर की कदाई फावबा करी तोरपगे हाबिदुदी येंखिबा तारे हाइना अमुको की पर्सन वाई मनी खुमन फोंदोखि नागा इशुसी लोइसनना बहोनबदा महौसादगे हौना लेक्लबा लेंगाक मथक मखा ओनगे हाबिदि यारोय हाइना CCSK की पर्सन अर्जुन तेलहिबना फोंदोरखि हजिक लेरिबा नागा की इशू असगी मतंगदा ngasiदगी हौना लेकाई लेकाई अमसुंग क्लब मैरापा विसिंग लोइनना मास कंसल्टेटिव मीटिंग पांगथोकबा हौरगनि हाइना UCM की माइकैदगी फोंदोरखि मणिपुर की लमसी थुगाइनबा होनबा सि ngasi फावबा लेप लेतना अखोई नागालैंड स्टेट अमसुंग NSCN-IM चंगसिलकपनिना पान नागा की बॉडी एसे मखोइना तालिबा डिमांड अदुगा ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली मधु मरी लेनबा पोट अमा ओइबनिना मणिपुर कायनबा सिनबा थौरांग अमनी हाइदना कोई लौजरकांदा पान नागा कल्चरल बॉडी ओइगेरा अदुगा अतोप ममिंग थोलगा सेमकपा कल्चरल बॉडी खुनमक अखोई याबा ngमोय चिंगी प्रजा सिंगबु अखोई मेजॉरिटी ओरिबा कम्युनिटी सिंगना नमधरगा नत्रगा मखोइबु मिराई बिरे हाइबा वाफम अमा चावना लाइबा से मसी तसेंगना ओइदबा अदुबा युमफम याउदबा वाफमनि ए नागागी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कुकी एडमिनिस्ट्रेशन मैतै एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिवीजन मसिगुंबा खाइबसिगी मखलसिदी अखोई मसे कोई कैतुंगोइदा याबा ngमोय भारत सरकार ना तौगेना खनबा हंदकी जथरगबे एंगेजमेंट नसे कांगलुकी ओइबा एथनिक लाइन दा तौरगदी मदुसु अखोइना मणिपुर मियाम को लोइना मदु चप चाना थेंगनगनी लमजिंग मैरा ओइखरबा सपम रोबिन हुड ना लेखिदबगी लाना थौरम हायेंग सेप्टेम्बर की तांग 3 नोंजिंग निमित तोगले थौरम असिबो यावी बलाक नबा मियामना थंगै बंद लेबा खुंटोखन बि संगलेन दा लाकपिनबा JCILPS स्टूडेंट विंग ना थादोरपा सिरोलमना खंगलकली सउदबा साफो अमन स्टेट असिबु थुगाइनबा होतनारे NSCN-IM अमसुंग सेंटर गा साइन तौनखिबा एग्रीमेंट मियाम दा खनद्रिबा करिगिनो हाइना MLA N बिरेना फोंदोखरे ngasi kwa kaithel da pangthokkiba LYS Cement and Steel Agency की कुमाथोरक सुबे एनिवर्सरी की थरम अमदा सरुक यारदुना वफम असि MLA ना फोंदोखिबनी मागना मखातारादुना हंदकता पास तौकिबा बिल अहुम कांगलुप अमतगी मायक्ता नैते लोइना बिल अहुम असिगी मायक्ता नागालैंड अमसुंग मिजोराम गवर्नमेंट ना यामना थवाई यावसललिबा असिगी मतंगदा अंगक फोंदोखि मखोगी स्टेट सिंगददी अखोइना चटनहनबियो हाइना तालिबा इनर लाइन परमिट सिस्टम असि हानना चटनखरबा लमदमनी बिल असि चटनहननबा खोंजंगदा कनागुंबा अमतना ट्राइबल सिंग नत्रगा नन मणिपुरी सिंग मयक्ता खोलाव लौखिबा लेते हौजिक सखंगदबा एजेंसी सिंगना लांगदा अखोइ पुनमक थुरोइसे हाइना MLA बिरेना मखाताना फोंदोखि सिगी बिल से दैदा ट्राइबल इचिनि नाउ सिंगी नत्रगा एनी लेरिबा भारत लेरिबा कम्युनिटी अमतगी सेंटिमेंट सोकदबा इंटरेस्ट सोकदबा थबक अखोइ तौरोय तौगिदे तौरगदी कदाइनो पुथो अखोइ सेमतोक मिनसे हाइना अजुक फदब ऑफर में अखोइ लेरे मसिदैदा करिगिनो युमधंगनबदा लैबा अखोइ मिजोराम गुमदगी और नागालैंड गुमदगी याम थवाई यावना तौबिरैसि मरम करिगिनो आई भाब तादे आई कंफ्यूज चले मोइददी अखोइना चनहनबियोना तालिबा ILP जे मोइददी चनरगा लेरिनेबो जिकसे था अनि सुमना तानखिबा इसेलिनाव मनि मेजर कम्युनिटी ना
ngasi bawda tribal isin nauna sanaba ya haira ko su khumde khumpham su thokte maram di moi gisu singnaba leba jaga khara da haijabni mado government na maraina solution tawjani tawpham su toi zati masel gi marekta tana na bohonarakpa aduguma agency aduguma center gi port ado aikhoina ubunga meba aikoi moi gi langda thuroisi haibe Thorom adu the Saruk Akiba MLA RK and the High the NSN I am Amazon Government of India and Gimarta Yanase sign Tonaga Yanase adu the Karing Bob from Mata Yaw the Havasi Ningani Yanase sign Tonaba Havasi Yanabi from Karadi Yapum Tokpani is that as the Lamba RN Ravina from Lamba from Sing Pudding Mug Aikoina Tazafum Tokte and the past of Bill Hum Adu the Sobi Yarabadi drafting committee the Yaukiba members in Pum Howard Hadokani Bill Hum Asimani Pudali Bamifum Pudding Maki Kanaba Bill Amani Haina MLA Arkan and Namakataki. Ravi is still Lakanda, Kaita Taudihaita agreement to Ipami Amson. I demand that the agreement should be handed over to us. Government of Manipur. Agreement to City Captain Audi. I want that agreement, which was signed between us and IMG Supremo. Kuyamu Muiba Ivatai Maga Arendra because so don't even see say. Karino I will say. Masia Christina, but of time Kali. A Taiti opinion low together. Unrighty An Badi Honai, the Arendra Vina Manipula say. I don't welcome him. Any solution nama honorable wagera, respectful wagera, respectable wagera, lakwa matamda koi Manipuri Puwari history say. Mamang the Tamaga, every consideration has to be made in the light of Manipuri political history. We get up there say. Nasi koi yam seeing the Tamase koi politicians in the Tamantoe. Imphal Dimapur amasung Ziribam Lambida Gari Satpa Yaki Bedagi, Taupuba tankers in Imphal Yarutuna, Imphal Gitongan Tongan from Sing the Labor, petrol pumps in the Taupi Cray, Kuyatong the Labor PCTC, Uripok Haidem like I the Labor, Uripok Energy Station, Singzami the Labor, Imo Feeling, Katwa the Labor, Iboso Service Station, Amasung, Tongan from Sing the Labor oil pumps in the Taupiki, Lambi Satpa Yaki Bedagi Tau, Masung Potsai Pubu Gari Sing Imphal, Yorpana, Haurubasu, Miamna Tau. Panghoroi having matagum oil pumps in the Sangna, Husem the Tau, Longa Bangainaki, Kuyatong the Labor PCTC, oil pump oil Nasi, Yuki Puntramato Fawa Tau Piki, Adabo, petrol later Hadana Puntramato Matung the Tau Pivaleki, Nakalamum the Uripo Energy Station, the provider Takalamum, Bankim the impact news of Fondoropagimatumina, Lambi Zatpa Yabadagi, Tau Puba tankers in Infal, Yarotuna Tau Piba, Hoba Star, Miam the Panic Bank to Biganu, Lambi Zatpa Yarabanina Tau. Pangdabi awaba later haiki, Mark Namakaradona, Kanagom Bakarna, Gari Putuna Tau Hapalak, but a sober container sing Purakuna, I hand up Tau long and about Hotneriba Asito Biganu, Masamasagi Garida, Sanaba Tau sing Lobi Yohana, appeal Torki. State Transport Department of Manipur the Labor Gari Simbu, Submanaba number plate, Ohenanaba Honorable Horangi Saru Amoena, Department Asigi, Gari Sing the high security number plate, Hapnanabangasidegi, Satabahokre, Nasi Ahan Batankaki Oina Home Department, Kimakada Labor Gari Saniga Mangaromda, high security number plate Hapkre, high security number Hapagitaba Asi, Simit UTSCS. Indian Private Limited ki meeting makada pangthokibani Manipur gi oina high security number asi gari singda hapagi thorang asi 2012 tagi hauduna lakhibani Committee on Protection of Tribal Rights Chandel na hayang ayuk pung taruk tagi numidang waram pung taruk fawa Chandel district ta pung trani thoyo iba general strike kaukre lakliba September gi tang 3 da singmairong Imphal da ADC Chandel gi chairman khangani haiduna amuka hana notification tholokliba asigi mayokta general strike asi kaukibani ngasi so hana notification thokliba asigi mayokta committee asna DC lamkhai da wakat mifum ama chathaki chatkiba September gi 8 da chief executive officer gi mamangda ADC members singi Mifum ama pangthoktuna chairman ama khankiba aduna kari oigedoribuno haina committee asigi chairman Wong Koring Victor na wahang torkli hayeng paleldagi more fawgi lambi thingani amsung government ki office sing thong lorhangani hari ADC asigi chairman nongna amu khangadoriba asi tahonbigino haina government da memorandum governor da memorandum ama committee asna pisin krai haidi State asigi ama tangarba technical institute oirbat Tagyal Government Polytechnic Okonga Pangkak Oire Premier Technical Institute Asigi Hostel Meski Fivum Pukning Sukningai gi Masak Oire Hostel asda leiba mahiroi singna ising phangdabana manak nakpa part ki ising sinari hostel gi mai sembiyo haiduna mari leinaba authority da kyarak hanaiza krabasu ngasi phawbada tabidana leibadagi khutong sadaba kya mayok nare hari hostel gi mespi phivum su yamna phatre amasung meski building matam amada hekta ningkhainingai gi phivum da leire Loina Loina Government Polytechnic Student Union ki General Secretary N Gokul Chandrana hostel ki phibam hainingai leitana phattabada natana institute asigi classroom amasung instrument amata matamga chunadre haiki
ꯃꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯐꯖꯩ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯤ ꯄꯤꯌꯦ ꯆꯤꯟꯗ ꯈꯛꯇ ꯐꯖꯍꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯇꯦꯡꯀꯤꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯨꯔꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯖꯤꯡꯒꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯐꯦꯟꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯁꯨ ꯕꯜꯕꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯃꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯁꯨ ꯕꯜꯕ ꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯐꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕꯤꯗꯦꯕ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯍꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯣꯡꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯡꯉꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯣꯡ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅ ꯃꯣꯠꯂꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯍꯪꯒꯣꯏꯔꯦꯕ ꯊꯣꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ MSF ꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯛꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯎꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ MSFꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯁꯪꯒꯣꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏ ꯍꯧꯗꯣꯡꯗꯧꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ MSFꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥ ꯁꯟꯗꯧꯅ ꯂꯥꯛꯅꯕꯗꯧꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ MSFꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ Consumer Affairs Food and Public Distribution Department Headline Number ama handokliba asi Department asina miyambu apangba sibani BPL APL AAY gi seng sini kerosene atagi mamal miyam da mek sengna khangalu maram sadana pochai gi mamal hengatpa yaroi haina All Manipur Student Union na thadorpa serol amada khanghalakli Androda sungliba USC karamna malemgi kaithenda yonba yagadagi habigi matangda ngasi J&S Ventures na sinduna Androgi ahlamanga unaduna khanane nabagi mifam ama pangthokre Andro panam ningthau mehobigi community hall da pangthokiba khanane nabagi thorom aduda Androgi USC malemgi thakta yonba matamda karamba maming thongadagi habigi matangda khanaki ngasigi khanane naba aduda saruk yakiba J&S Ventures Private Limited ki promoter Jotin Thoksom na haikibada Manipur Government ki Industry Department na ayaba piraba matungda Andro amasung sekmaida fangnaba USC malengi kaithelda yonba yanabagi damak thabak paikhatpa hokibani haiki magna makha taraduna Manipur gi using asi mapalamda thadoktuna yonba ngamrabadi sahi amada lupa crore lising kya tanba ngamgani masina Manipur gi setmilonda sauna kanaba piragani amasung Andro amasung sekmaibu World Heritage Site oihenduna tourist sing putning singsenpam oinada bahona minasi haiki panbe avadi Jotin Thoksom lakliba October gi 10 gi trama Manga Fauba, Germany Kolok City da Pangtokadaba, Anuga World Food Festival 2015 da Saruk Yarugani, Masita Andro Masung Sekmaigi yu sample sing utlugadori. Puyasing Kariki Naineraga, you see Maming is Toleraga, Geographical Indication Register Dog Jagadoribani, Register Hectorgadi, World Market, Sang by Yagadorini. WTO World Trade Organization gi keno da khoi sakhangna andro gi yu segmai gi using je sakhangna khoi malemi ke tin sin de yona bi thorang tawjari khoi gi USC malemi ke tin de yola bodi khoi gi income se duk matik lakani loina na andro ma de segmai se World Heritage Site phangna bi damak da akan ba khongjang ma changchan duna malem da tourism gi achoba safu ma phangduna khoi gi senmilon chahi ma da crore lising da tan bagi wafam ne khojik lai basi Manipur tholiba wathok lariba punsi mahing amasung competitive oirakpa asna putning leitapam khangdaba mental health ki anaba kya oiraktuna Manipur su mental health ki akhanaba hospital amalingba mathau tare haina RIMS ki director Professor S Ritana fondokre wafum asi Indian Psychiatric Society Manipur State Branch na sahi ki conference manikon hodokpada fondokhibini hariba conference asi lamphelpata leba Indian Medical Association Hall da pangthoki Magna Makataradana mental health so physical health ka sab manana maru oi marum aduna mental health layang nana ba specialist kya ama mathau tare ngasigi conference aduda miyamna masa masa gi mot puthokna duna tathok tasin taunabana anobu loksing tanduna ana layang bada sauna mateng oiragani haina su phongdoknaki conference asiga mari lenena pukning wakhal gi maramda haina mingthon ba health bulletin amasu phongdoktuna miyam da kudol tamki Lakliba September ki tang tram ngagi ayu ki pung trada Imphal gi Serap Court ta pangthokadoriba All Manipur Bar Association Amba gi Foundation de gi thoromda association asigi member khudingmak na saruk yabiyo haina ambana thadorpa serol amana khanghalakli Thangal Bazar amasung Dharmasala gi akoibida paktakna Imphal West District Police Commando na combing operation satakre ngasiga operation adu Imphal West Police ki additional SP Bikramjit ki lising makada satakibani operation adu da singnaba nupa sing amamam to oina verification sataki tungda Manipur Police Department ki sasinaba ID card
पाइरंबा अमा यावना मियोय कुनमाथोय मखा ताबा वेरिफिकेशन की दमक सिटी पुलिस ता पुकी ngasi ayu ngan bada thawbal police station gi manung sana leba sabal tongba salam lambi gi matai labukta nupa ge asi bhaksang maleramle asi bhaksang adu thawbal wang mata bada leba akoizam bijoi sei kun gani thoi apokpa akoizam mangi jauni haina police na masak khangdok pangam kare ngasi nungthil jenims ki mokta postmortem taru matung da imung manung gi mioi sing da khusin na kare matang soy the break malok jage manipur amusung malem ki tongan tongan ba i paw single ne na ikhoi break tage yamna thuna hanjarake impact news pu mideng ta duna lebiu break ke matung da myam amaka na taram na oksari hoje makata ba pawda mahiroi loop msu msf sup masung ki sa mari gi apunba joint student coordination committee JSCC na ahan bo ina sinduna manipur gi lamyan ba hizam irabor ki samaga trama palak suba mapok common thorum numit mangani supna tongan tongan ba mafum singda pangtok kadawri top lector leba MSF ki office sangasi nungtil pomi singa unaba amada JSCC gi media coordinator manjik sarang themna awon ba manipur ma purak na bo hona bada thawai na ponta pikraba athauba asina manglam ba manglan adu mangphau na hanna ba ngasigi naharul sina khongun lib gi matam oire haiki lakliba September gi tang kumnga dagi na lamyan ba irabot na pokhiba tang kunthra phawba saireng saidin naba symposium cycle rally amasung lamtu sengbana singba thorong kya pangthokani haiki mapung oiba thorom na DM College of Arts ta pangthokani hariba thorom sing asta saruk yaning ba singna lakliba September kunhumdoi phawgi manungda mahiroi lup sing asigi losing sing dagi form lawrona ba yagani haina khangalakli ngasi DM College of Arts Desam gi General Secretary yauna DM College of Arts ki mahiroi singa punna phamina duna college asigi leriba problem singi matangda amasung landam asda afaba college education ama porakna bagi matangda punna khanani na bagi thorom ama pangthokre haina Desam na thator pa sirol man khangalakli poiroi khongjin kaina singkhong da leba kambam ibemhan hapada chene haiba miyoi ahum kambam sagaina laikai digi tanthokna ba warep laukhare zatkiba August ki tang 35 da poiroi khongjin kambam laikai da leiba ibemhal gi yum dagi potsai huralba matungda mahakpo mihathina hat duna hundolam khibani loinena misi is chene haina laikai asimaki kambam daso kambam nilebi amasung Ramkumar haiba miyoi ahum asi hauji police custody de leribani misi iski matangda semkiba JSC na kambam sagai gi miyamda mihatpa puthokna ba daksilak patagi sagai asigi miyamna thigalubada misi is sene hariba daso nilbira amasung Ramkumar hariba miyosing asigi loine bising adu makhogi potsai sing thangnaba yumda thaiduna thanamlaga yum thadokuna sarkhibani hairi akoi chagai mayamna resort ama tare daso loinabi magi loinabi chanda dagi mayamba nilabiro magi loinabi pemila Ramkumar khwadagi ton to mane makoi mari pokoi manungda magi loinabi inaubi hairiba makoi ahum je chengrabani na miyamna chingnari bije makoi ahum oire haina koi chagai gi oina mayamda uchare hachina thokre Sisu Nistani Ketan ki ban driver Sograkum Gopen from Babu Yanin the Fundokuna Wakat Mifam Satakare, Kwakaitel May Koibida Leba, Sisu Nistani Ketan School Mamanga, Satakiba Wakat Mifam Aduda, Sisu Nistani Ketan School, May Koibi Van Service ki members in Amasung, School Asiki Sing Amasung Dan Tising Staff Nasarbiaki, Wakat Mifam Adana Gopen from Mio Marile Naba Department ki, Mio Sing of Haduna Dan DPVU, Isudan Transporter Amada from Thong, Yamnakan Yanin de Haina, Podoki. Ningsing bayaba amana sangangai makhale kai digi Sograkum Gopen sahi kuntraga manga apokpa Rajendra Agastrama thogia yukta uripok haubum dewan laikai da school gi angang loba sarpada laikai asitigi konjengbam amarjit apokpa laikitraba singhajit na ban kamalaga maram amata haiduna Gopen bu gari digi kautharaga kokta nungna suduna phukibani hauji Gopen sija hospital da laikana duna lady Sisu Nisa Nikatan School May Koibi Van Service ki Maikai digi State Police Department na konjengbam amarjit pu phagatpa ngamdribasiki maram hangbagalunena State Asal Law Latrabra Haina su pen da Fundorki Nagamapan Sungkham Derek Amasung Soram Derek Ani Asta Handak Namit Khani Asta Portsai Mangbugi Tokya Tatana Toliba Asi Marine Nebo Authorities Sing the meeting Sangbi Haina Sungkham Derek Children Welfare Association ki Sirol Amarkangalagli Masak Hangdaba Mio Krana Uripok Haidem Laikai the Labor PWD ki contractor Maislam Ragumani Yum the Nomen Kapsalam de Adubo Kari Marum ki Nomen Kapsalam Libono have the Hosi Pobi or in a Kangbangam Toto Adubu Yanin the Fundokuna Uripok Haidem Laikai the Miam Wakat me from Mapam Kare Masum Yum looked at Nomai Kapsil Duna Miam Aki Akang Nangan Bigano Haina Miam Tamlagli
थौदो अदुंगरांग नुंगाई मतुंग थोखिबनी नोंमै कापसिलबा अदुना मरम ओइरगा माइसनाम रघुमनी की गेट अमसुंग युम मनुंग खामदुना थंबा कार अमा अमंग अता थोहनकी थौदोक थोपम अदुदगी कापथोखरबा नोंमै मरुगी तोकनिंग अनिसु फंगबा ngamkhre मणिपुर की पुआ रीगा सागो नरकलबा कंगला फोर्ट आर्कियोलॉजिकल पार्क पो कोइसिलिबा पार्क की सरक नौना अमुक सेंजन साजननबा ngasidige hauna state PW department की मखादा थबक पाइकटपा होकरे इम्पैक्ट टीवी न फंगो पावगी मतुंग इन इंडिया गवर्नमेंट के संतंग मखादा पाइकटपा टूरिज्म प्रोग्राम की सरक अमा ओइना कंगला फोर्ट सेमजिनबगी थबक असि पाइकलखिबनी कंगलाबु माइकई अहुमदगी कोइसिलिबा पार्क की इसिंग सितोकपगा लोइनना खोंगबाल की सक्तम मतमगा चानबा मोंगदा सिंदोकनबा पंदम थमली टूरिज्म प्रोग्राम की सरक अमा ओइना पाइखलकलेबा थबक असि हंदक सही की ओइना पांगथोकदरबा संगाई फेस्टिवल नंगनबा लोइसनबगी पंदमसु थमली इम्पैक्ट न्यूज न फंगबा पावदा इंडिया गवर्नमेंट की टूरिज्म प्रोग्राम की मनुंग सना इम्फाल मनुंग याउना बारुनी सिंह मोइरांग अमसुंग मोरेदसु टूरिज्म का मरी लेनबा थबक क्या पाइखत कदब लेरी हरी ILPS की इहौग नमरम ओइदना मणिपुर यूनिवर्सिटी द मास्टर तमनबगी फॉर्म थाजिनबा नंगहौदबा माइरोइ सिंदा फॉर्म थाजिनबगी नुमित अमा पिबिद्रेबा फावबा एंट्रांस टेस्ट सिंग पांगथोकपा यारोय हायना मुसुना अथिंगबा थमलखिबनी अदबो वाइस चांसलर अमसुंग ओजासिंगना फॉर्म थाजिनबा याहनबदगी मुसु अथिंगबा अदु खुदक्तगी हंदोकले हायना सिरोल अमदा खंगलकली हौजिक सानबगी पावदा तरासुब मणिपुर स्टेट लीगिंग असि सानकबा मैच ट्रुकपु नंबोल माइ पाखरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाना सिंदुना मपाल कंजैबुंगदा चथरिबा टूर्नामेंट असि ngasi सानकिबा मैच अदुदा ट्रुकपु नंबोल नाको नंबुल मपालबु गोल अनि सिनोदा माइथिबा पीखिबनी ट्रुकपु नंबोल की गोल अनिमक एम रॉबिन्सन सिंगना चनबा ngamखिबनी मैच असि अहाब गोल अदु रॉबिन्सन मिनिट 35 चटपा मतमदा चनबा ngamखि अदुगा अनिसबा गोल अदुना मैच लोइगदबा सुकनतगी मिनिट 3 खक्तमक ngairba kanda चनबा ngamखिबनी hayeng nungthin pung ani makhai taba matamda SSU amasung ZFC anina lamba tongnaragani महाराज कुमार घनेन्द्रजीत मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट ता पाया कायरंग अमसुंग YOS से खुराई ड्रॉ चटखरे अदुगा सिटीजन क्लब माइ पाकपा ngamkhre ngasi sanakhiba ahamba match ta पाया कायरंग अमसुंग YOS से खुराई सानगदबा टीम अनिमकना गोल ममम सनदुना ड्रॉ चटखिबनी अमरोमदा ngasi sanakhiba ani suba match ta सिटीजन क्लब सोबम लेकाइना SAK sak imnaung phunobu गोल ani amada maithibu pikhibani Imphal East District Football Association sinduna Social Worker Congress khongmangi sanabungda satharakliba tournament asta team tarana sarukjari कुनिथोई सुबे एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानकिबा मैच सिकल सजिंग अमसुंग फाइलो थमोइबल माइ पाक पंगमख्रे ngasi सानकिबा अहाबा मैच सिकल सजिंगना साइ आरसी तायलबो अनि सिनोदा अनि अमदा माइथिबा पीखिबनी अदुगा अनि सुबा मैच ना फाइलो थमोइबना ISNSC हाउरेबिबु गोल अहुम सिनोदा माइथिबा पीखि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंदना मालोम तेरा खागी सानबुंगदा चथरिबा टूर्नामेंट अस टीम मापन सरुक्यारी तरामाथोई सुबह गवर्नर कप स्टेट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप की ngasi सानकिबा सब जूनियर की इफीदा RSC क्यामगई की TH संध्यान गोल्ड मेडल लौब ngamkhre इवेंट अस्ता KSSC खोमन की ए मालेमगानबी न सिल्वर मेडल अदुगा यासु बामो लैकाई की के नोमिता न ब्रॉन्ज मेडल लौब ngamkhre खोमन पाक साइ SSG इंडोर हॉल द मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन सिंधुना चथरिबा चैंपियनशिप अस्ता सेवर EP फोइल द फेंसर चहुम का कुंठा मंगाना अथोय हेन तानरी अहुम सुबह कोइजम याइमा सिंह मेमोरियल केंद्र वाइस लीग कम नॉक आउट काउंट टूर्नामेंट की ngasi सानकिबा मैच ता खुंड्रापम केंद्र कांकुटना माइ पाकपा ngamkhre ngasi सानकिबा लीग मैच अदुदा खुंड्रापम केंद्र कांकुटना सिंगजमै केंद्र कांकुटपु पाजन 35 दा माइथिबा पीकेबनी सही यांखाइदगिना होमपु फावगी कांग सानरोइ सिंगी टूर्नामेंट असि इबुदा वांगब्रेन खाना चावबा कांग कमिटी न सिंदुना उसेको लाइकोन की कांगसंगदा चखिबा जुनगी तांग कोनिपांदगी होना सानबा होरखिबनी थोंजु SC की हानगी MLA बिजोय कोजमना माके अपोप मपाबुंगी मिंगदा पांगथोकपा टूर्नामेंट अस्ता कांगकुट 13 ना सरुक यादुना चथरी अरोइबदा बुलेटिन असगी हेडलाइन अमुहन मियामदा पिजरी 1997 दगी हौरगा NSCN IM की पीस प्रोसेस की मतंगदा व्हाइट पेपर पुथोखनबा अमुको अमसुंग UCM ना दाबी तरुखरे MLA Biren amasung anana pasa kubu bil ahum adu Manipur khundariba kangluk amatigi mayokta natte haina pudokre
amasung state asigi amata ngariba technical institute ama oiriba Tagyal government polytechnic asi pokon gi pangkaka manare haina maroi sina maral sikakli matang soy the bulletin solution zare bulletin asigi hek matung the impact news ki prime time discussion so manung hutna lejari hogi ba numit humni ase thau yaun atai polam puba gari sing infal jiri bam dambi da pusilak pa horbasu thau phangdabagi awawa chawna mayu nariba asigi matang da all manipur road transport driver and the motor workers union gi secretary maimom anil kangla pau gi sip editor pi ibo sawa masung impact news ki executive editor ras tongthombom na manung hutna ninanaba aikhogi ani suba studio da tengsinduna leire chatpi ki ginu impact news pu miteng ta tuna lebi